Yebo, ingeneza wethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi nokuya kube usomabhizinisi nosezakhele-ke igama-ke elikhulu-ke ezinkundleni kezokuxhumana nangezingoma ezithe zatrenda kakhulu-ke esigabala ethi-ke Talento. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baqale nginibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje mawusuqala ngoneni channel ake wenza kulungele ucephize usubscribe nawo notification bell khozithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke ezitrendayo. Hake wengeneza wethu impela sibona laphana-ke umculi kaMaskandi-ke nosezakhele-ke igama phana-ke ndimeni njengoba-ke seyiqhulule-ke ama-hit-ke esingabala laphana-ke ingoma-ke yadla abantu-ke ethi-ke Talento kuphinde-ke kuzoba iyona-ke ingoma-ke uZofa ayikhiphe kona-ke lo nyaka ngayo-ke uFebruary. Kanti-ke wengeneza wethu impela kumnyovu-ke usemalungiselweni-ke okuthathela-ke umsebenzi wakhe-ke omusha-ke ohlose-ke amakhondomi. Kanti-ke wengeneza wethu impela kusuku-ke lokuphuma-ke wawo-ke lo msebenzi bengayimemezeli phana-ke ezinkundleni kezokuxhumana kodwa-ke impela-ke siyabona ukuthi la kuJuni nje make beqala uzobe-ke sewudedela-ke wona-ke lo msebenzi. Bafowethu impela-ke sinjalo izindaba-ke ezinhle beseniphathele zona la kuyona-ke Mbuso City MTV salinde wona kumsebenzi omusha kamnyovu uyatinyela. Bafowethu ake nisivumele-ke hlabe phasi ngedolo sinje qushe idebane yona ivideo elandelayo.